Брэсцкая абласная арганізацыя таварыства выратавання на водах такія спаборніцтвы праводзіць у другі раз. Сёлета яны атрымалі статус міжнародных. Прыехалі госці-удзельнікі з польскага Międzyrzec-Podlaski. Piękne miasto, piękna woda, takiej wody. Прыгожы горад, прыгожая вода. Такой воды у Мянжынцу няма. У нас намного менш воды. Брэст абаяльны. Прыехалі, каб паглядзець, як у вас тут ідуць справы. І, канешне, пазмагацца, паказаць сябе, на што мы здольныя. Усяго 9 каманд, 8 з Брэсцкай области. Чемпионат проводится для популяризации Брестской областной организации государственного общественного объединения СВОД. Также для популяризации приемов спасания людей на водах, ну и, естественно, для выявления лучших спасателей Брестской области, для того, чтобы потом выступить на республиканских соревнованиях. Выратаванне манекена, выратаванне на лодцы, падача выратавальнага круга і не толькі. Кожны удзельнік зможа праявіць сябе індывідуальна. Праграма чэмпіянату разлічана на 2 дні.